No semberi kwane bano mwanju muri on TV and on sia sobe biri wende utwara litugo liago ligia nane nigo charagire Chinsa Isano no Ibere chinga kiringo kwali ni asemeza ya mangana maya tumaya na lea nte gwate kaimbena isko ya Gusii abune karonde bete chinkongo nye chenze irianyi moja sugusu amo nabosongo jitariki nemeronke bere nesoto jitariki omutinyo gatano mwaka bijiru bere nemeronke bere nesoto ekere nsengima eko inyore bitambogero biri bya bekiru erikorwani oborwaire wa fistula asense enkima indu jeneri ya semangana itama itorena mbero biriki ya bekirwe nekera basubati bagosegetwa bari batuborwaire obukwenda asinjegitali erikoringoriwa na kwegwa obo bwenia yungati yali amanga yenda korekana ime na isiko ya Gusii kerabono twarorebuna omoriki obotambe ase wishareri ya correctional services estangelo anyarire kaweti emeremo ase serikali ya Kenya kwanza inere omoriki obotambe motangani wetigie emeremo anigago jamaganya ka wakwa transfer kurwase eabisi mo prime cabinet secretary kochiase eabisi gose ewisara ya interior gose wisara yoborendi bwaime igobona yo na aragenda dokorekana imena isiko ya Gusii ngokwari ne bana inchego ikomwelyo kadona Joshua Auta asensemo yomudwe manyelyo abigari nyanchama ahene kimuna goche riwetera serio gyamo nechibicha na injengo ya retere Brighton Makori Gavana we county yo Amos Kimomi Nyaribo anyarire gakwego patron aze kyombekeri ky'umusaraba umubariri abo bayikasenseme usaba bisaba bayikasenseme yo ya Nyamira nigo bono bamubekire gutonyaribo erinda jigoba bwatesi yakobe patron ye kyombeki ose Red Cross ose umusaraba umubariri ase county yo ya Nyamira kaukwana Nyaribo nigateruna najikwena kwinanko bwatesiale ekyombekyo erigo korobo koryo bya ase county ya Nyamira muri kwetu cyo mangi no arasensemeyo agendete kutubwatira roboti oru kolendo tutumeire kengese ke roboti oru ase Chinsa Isano Ibere tumayana ali agendete ase county ya Nyamira as to show that you are now our patron. Someone else might come to purport to be a patron and accept the role you have given me as a patron of the Red Cross in Nyamira County. As you have heard, and against most belief, that the Red Cross is only involved in disaster. The Red Cross is involved in health projects, on food security, on water projects, and mentoring the youth. At least until recently last year, Nyamira had never had a project in the whole country. And I'm requesting you, once you have assumed now your role, if you can visit us at the national office, ukona kiboko sasa. Because as Red Cross, we are supposed to serve everybody across. Korwe county ya Nyamira ni gotokwirina se county ya Kisii asaba kagerwa batano na batato aburi tukore igoro banyarde bakwegiwa ase kambiro kyo gembo aya nigago jabuna nigo barorekanete nechibiche gose CCTV ase nyagitari ya nduru yakerekagiribuna na ubasaganete abakori emeremo be county ya Kisii asensemo yobochenu ekaraba chete ko ye machine ikorwa sensemo go jasinja gitari enda bakagerwa abo batano batato nigo bono bayigetigwa ase kambiro kyo gembo abu litko ligoro osio bomunachie bina ose before senior principal magistrate Bauro Biwot oyibono oba kwandete gose bagakana mamochayo ekarabono bago chikotegerera bose gina kyabo ke chikotegererwa chitarikinye umutinyo gatano kabere omwaka oyoiga nigo banyarede bakoigorerwa ne bondi y'ishiringi 1,100 gose cash bail ya 20,000 ebu nigo baigetiwe ase kambero kyogembo ase bakane dama machayu na barabo mbaikeranite bosaga ni bonde bwenzo ja sabo bisaba bobo chenu ase county ya Kisii.
Ekero tutigaritase kaunti ya Kisii ebikaro byebunge ye kaunti ya Kisii nigo bigenderete asamagajo ya assembly gosamagajo yebunge ye kaunti ya Kisii ekero bakikarekyo gekorawa no monogeri bwebunge ye kaunti ya Kisii Virbunyanyumba asebono bagenderete gukwanira iguru ye supplementary budget ye kaunti ya Kisii Umoriko ito mirudi mamanyi nere no ara asamaga chayo karande tutubwatiro robotoru asura jikoronyora sinjira yobu ikaranu gekoragense yemo yabono maragoba ya Kenya National Commission for Human Rights nigo kere asomo chobosongo anene ekero koligereria na gosangiria birenkerere kurwa sabamenyi be kaunti ya Kisii anekero babwate kirenga gyo koligereria bill erengete goika sebunge nene yo koligereria intersex abantu bari intersex ose bari kabere muri kitonde mustibi nere nara senseme yo kolendo totomire kengese kyo robot yoru ngaki robot gose ngaki moyigo yogendrede as kaunti ya Kisii katikati yomochi obosongo kugenda kukusanya amangana abantu abayiga bari arakabiri bagwetera bakanyoranga abantu abayiga nabo bagwetera amangana amangi ba certificate nabagusinyikonyere certificate yo kuigorwa bono yagusinyikwe kurikwa kwanyora umuntu ogiye kurwa no sinyungana kyakurika alafu kwanyoranga bono umwana oyiga gomurogete John ose meni kwanyora John oyo murogete umwana oyo kinire omerire chimbere ochakire kogenda konyo amatukari y'abanyine achakire ko babona umwana oyo bona nabakonyora mu chakire gutwara umuchando kubwamono umwana oyo yiga kwarugete John kwa muhiro sukuru na mama ya sukuru chiroro cy'abana bavuga kwa muhiro oyo kale sukuru kwanyora ochakire bono ochakire amatukari y'itayikire ochakire bono kwa bagumumumina orocho mwana nasome buya abana bane bakosekera aya bakogenda nyine school bona asibakasoma totebe primary kizo abana murutu ba primary bona bakumyokania kwanyora kana beko mabere gasinonyo kogenda oroge kugera abana bana bamurigereti bono kwanyora abana bane bamororire bachati kumutangasa ngobe uyo ndegariga ariga kwanywa mwana we na masomo ayatari kuyasoma buya Ekerobono ensengima ekoligereri irituko ririria fistula nene meroberiki yabekirwe rigokoro mojando yo nigobona abasubati bale no mojando yo banyadire bagosemiwa kogenda koligyo bobwenia asenyagitari ya the Nairobi Maternity Hospital yegotoka ange negesa ase omochi obosongo korengana Dr. John Omboga oyo gokoremeremo asenyagitari eyo nigobana teruna nyagitari nigwekwana na obos nigwekwana no bobweni bwabosa anasa basubati bali babwate mochando yu abasubati bali mulenkali nsajire mwobwate woche mwobwate nsajire ngaburumbu likubwena osensajire mwobwate nga chibyasa chikorole nechinyinge ntagete ko batebiga iga ngobururu nkubwena bole buna malaria yenga buna malaria kwanda kwa rwaligu yabwena no wa fistula na ngurwali bole wabwena pesa ntu ali stokurwali ndoko saba pesa igo tuwoche twakurwali free ngende minute ngabosa toigwakana na shiringi ayanya kolenka alia kubwate shideye egosumbwete abandi batole shina mpaka batwa depression yani mpaka umuntu goika kwanya nandagira toikolia no aya toikogena na santo bakobera kwaba depressed asenje visrejo wana koko tabinga inchi wana bakonyi mbororo ogocha tukurwali bosa bira malibo bande wansibi elindo bwene nanya ko menya una abantu bande bamenya te barabugima bwa kawaida asejinga kijejo Dr. Omboga niganyaririga kwerera omochando lya basubati bagweterekera bwato mojando yo fistula asibona teruna nirebuya baliyo bobwenia asegeka kya abwango boigo mosubati Margaret biyaki oyo bwato mochando yo nernanya rali bagali ali abana gotoerera ali aiterete ekera bwate omochando yo abantu babuturo bisure mejando bagwetere menene nsachinda konyora omugako mutiga basubati abangi baje bande ngomugaka kera bwate fistro mugaka kagenda kali musubati mwaka nyoma akamutiga kwanyora nana abana bamutama mba kuli none ndagira gorose kwanyora n'abantu bali ase kinyoro bantu mbali kumuikange
ekwera bagatenga onsachindo yakarogire goso onsachindo akaragereri nakio kwera bwate visiro iga magana na mange mechando ne mingi bagwetera nande ngobatenga ninchu onyora gokonya elinda magana munayo elinda ruaso bugima bwine munyako manya bugima boronge ubugima buna abantu bande bamenyate ayo mabo ina bwato borero obo na chatenka rwali gu nimbwenete ngotebina bali bandi bali buna narenge baiche barwali gu kurwali gumbusa tori wakana kende gyonsi Kiama keri gya Jubilee kendete gutwaro gusukwana na aburi tukore gorompa twarete musangano bo monene bwe kiama ekyo asabageni anene kurwa somo bwasimiora moja batarire musangano yo omurai bwe kiama kyagwa ibakaronso musyoka nigo bananyarire igakobori anandiritu oyo orase kyombe keri kiamangana yebyama tanyaraga koba ekeronde bwensi araenda sekambero ane kwamereri amangana ali Jubilee yakwaneteritko regoro. Usikubali, because that should be an independent office. Usije ukadhulumiwa uambiwe ati hao anaenda kotini. My brother, kuna rafiki moja anaitwa Peter Mwadhi, former MP for Limuru. Tunaitana mwana iya wakienda kotini kuna bipartisan ya nini? Because this is one of the conditions ambayo tumesema that we will not allow aggression against registered political parties, and Jubilee is a main political party, so we will not allow that. That is, to me, an absolute minimum. If they touch Jubilee kwa kwenda kwa mahakama na nini, we all know these other guys. We wish them well. The least they can do, form their own party, disappear huko, tuende tukakutane na wananchi. Asenze mende bari barase murengo lionde Jubilee bakora wana Sabina Chege kanini kega Jos Kutuni nigobono ba mochiri musangano yiwe kyama gya Jubilee yokorekane teri tkuligoro asenze mo yankong let's go sebatero no musangano itorenge bwe kyama gya Jubilee koneni gorenge umusangano bwe bwasimio romoja bono nigobatebiruna barabo nigobamayete Sabina Chege amana kanini kega koba barai be kyama gya Jubilee. Tuna imani na Sabina Chege. Wamteme, wamtaje kwa majina yote ambaye wanamtaja yeye. Sisi kama wanachama wa Jubilee tuna imani na Sabina Chege. Haijalishi jinsi atavyopigwa yeye ama atajwe kwa majina. Lakini sisi kama chama tuna imani. Kwa sasa ndio kiranja kaimu wa chama mpaka wakati kongamano kuu itakapoitwa iamuliwe nani ndiye atakuwa kiranja wa chama. Mwisho nataka kumkumbusha Uhuru Kenyatta kwa sababu leo ametoa vitisho. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya na wanachama wetu. Mkutano ambao umefanywa leo ni mkutano wa Uhuru Kenyatta na Raila, kumaanisha ni mkutano wa Azimio. Sio mkutano na sio kongamano ya chama cha Jubilee. Ekerobona ba Kenya bagendrede kumoje serikali ya Kenya Kwanza neno murai bwense bunaniga gendrede komentera ba Kenya mosigo anena sokorusie bango nigobono abanyakyombe abao anekurwa sensemo ya Coast banyarire bawe soki kyombe kamede na Coastal Civil Society Network for Human Rights nigobono na barabo ba mereri omoroberi bwe serikali komentera ba Kenya bango asebadirna yaya ebunda ya Rosire. Pinga vikali pia pendekezo la kukata wafanyikazi 3% ya mshahara wao ili kujenga nyumba. Hii nchi iko na shida nyingi, lakini nyumba si moja hizo shida. Kwa sasa Wakenya wanatafuta chakula, wanatafuta jinsi gani watapeleka watoto wao shule. Tumetoa watoto fees zile ambazo help imekuwa ikipeana kwa wale wanafunzi wa university. Shule wale vijana ambao wameenda kwa JSS ile junior secondary school hawana walimu, lakini tunaona cha msingi ni kujenga manyumba kwa kukandamiza Mkenya zaidi. Hili swala tunalipinga. Huu si wakati wa kujadili swala hilo mpaka labda uchumi utakapokuwa bora zaidi. Mimi pia najiunga na wabunge wenzangu kupinga engane yo bono yabanyakyombabu nigo yairwe koboko no mogumende bwe county ya Mombasa Fatuma Barayan oyibono onyarire kumoje serikali ya Kenya Kwanza buna theraikirani irende yonsi ya lireta ba Kenya karobale kwerigeria chikura baigo yaderbuna ere no mogumende niga chikura ababunge bande gokana igoro yokurusu kwebange nyinge ya karolinganerio liraike ase ebunge.
Mimi kama mbunge wa Mombasa, Mama County, nitapinga hiyo bili inayokuja katika bunge, na simama pamoja na hawa human rights organization kusema kuwa hiyo bill haipaswi kupita. Nitaipinga hata kama nitabaki peke yangu. Nitahakikisha nafanya nini? Naipinga huo mswada. Wabunge msimame na Wakenya. Wabunge simameni na Wakenya, usiangalie chama kilichokuchagua. Wananchi ndio watadetermine, kwa sababu Kenya Kwanza, Azimio, wananchi wote kule chini wote wanaumia. Kwa hiyo msifote kuwa mmelipwa senti 8 kule bungeni, mnahongwa mkihama vyama, leo mwenda kuhongwa mwende mkapitisha hii bill. Wakenya wote, angalia kiongozi wako. Yule ambaye atapitisha hii bili akija kule mashinani mchape ngwala. Serikali ambayo iko wakati wakifanya campaign walikuwa wanaahidi wananchi. Ayubono yomugumende bwe county ya Mombasa na aragotokerio mweri amangana ito Chinsa Isano na Ibere kondenyora chikoraga Chinsa 10 na SMS yende ngomanyina manga na dewate kaime na isiko ya Gusii ekarumori kwito Josephat ya Misi ara sensemeri ya ugembo anakaranda tutubwateri engana chinyomba go sebibanda bya yeta sensemeri ya sobotkobo kera rero igonere no ara sensemeri ya tutubwateri orobotyoru mbuya manase bali bonse baira chinga cyabu cyabene kolira mangana ito Amayia ye Chinsa jiga ingendera gutubwatia sensemeri mitandao ase TV ito andonsia sobere de nero TV bwansuma Gusii Joshua nero renga sensemeri mundu imanyererio abigari nyancha mwene kwina gochire witira sensemeri yo yerio ya mone chibicha nanje na yareta gocha sore tinda chenji Brighton Makori.